Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nakita da boy ken arson da Adeline ken dinggas ije sentro. Ketnas daw ni boy, takaslad da parikot da. Imasidig da, ngem saan da nagpabigbig kadakwada. Nangagda ti saritaan da gitidwa, may papan iti panangitalo da kani Joy. Dagos ang napanunot ni boy ni Donna. Napanda dagos iti coffee shop na. Ket ni Arson, ti imbaon ni boy nga umunag iti coffee shop. Ket dita, impakaamo ni Sonia ang nakarakad ni Joy. Ket da Jonas tinangirakad. Itagagayam, tenggan nyo tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Katukad ti Basol! Ni Joy, inrakad da Jonas. Kat napanda ita ije nang irakad ang dakan kuana. Kadwada ni Ma'am Donna. Ingkan, isalakan mo ni Joy. Ingkan Arson, ingkan. Sa dinot na nangyarakadandakan ko na. Kalapaw ko namot ni Jonas. Sige, agyaman akson niya. Inakon. Ay, mabiglaang. Amamom ka din ni Jonas. Iso di ka kung sabos ni Big Man itinapasamak ka ni Joy. Ni Ma'am Donna ti utak. Sige, inakon. Ay, mabiglaang, Arson. Amom ka din no sa dino ti pangkitam kadakwada. Amo, inakon. Ay, mabiglaang, Arson. Di ka manaktak. Magmag na ti oras. Ditakan. Napanang. Ibagak kumadi na ibagbaga asyak din nagipulong kankwana. Nakakaasi ka man, Joy. Anyan, ti kasta alangan? Amuklatan agapuanam daytoy, Donna. Anyan ti panagpampanunot mo? Di ka aging tutured. Gaputa awan ka ba ulam? Anya ti basol ko ka. Apay akas to'y tiraramidam kanya. Aging dadamag ka pailaang buwisit ka? Inagaw mo ti ragsak ka! Impaidam mo kanyak ti bangkay ni Boy! Ayok ko, Joy! Mas ayop ka pa'y. Maaramid mo ti kastoy kanyak. Gaputa adda kwartam. Ngam iti da ito'y nga inaramid mo. Saan na ka mapakawan ni Boy? Awanin ni Boy amang isalakan kan danga. Iso nga ita. Tapno makumpleto ti ragsak ko. Ha? Pagaramidan da ka iti dakas. Kita lang no anya ti pagbanagam, Joy. Naskan amarik nam ti sakit anariknak. No nasaktan ka man. Gapumat laang iti aramid mo. Gapukan ka. Inadaywan nak ni Boy. Gapo iti ugalim. Inadaywan na ka ni Boy. Katap no naragragsa. Ikata tapagan anay mo. Kat pagpiyastaan da ka. Day Jonas. Kastoy di maiparbangkan ka. Ikata dagiti botones ti Blossom. Miss Nurse. Tinupra anak gaya mo. Tibok ko, Donna! Awanan kay tibain! Naturod ko. Gaputa na karakadak. Sige! Ukarkaran naktag pinadas ta. Lumaban ka iti patas! Anya? Ha? Sa anak amunal akaskan ka. Naglaka anayalis ni Jonas talipuspos mo. Iso asimurot ka adagos kan kuana. Urahit patayin nakpay, Donna. Saan kalagtaan na ragsak? Gaputa nagdakas ka.
Dito'y kan amatay, Joy. Kalpasan a pagpiyastaan da ka da Jonas. Patayan da kamutan. Matayak man ita. Nga makunak nga inabak kalata. Gaputasan ka alumaban iti patas. Kang runaan na. Awan basol ko kan ka. Nakakaasi ka mat agumaw gawawa iti panagayat. Ti lalaki amadikan ka. At kararag kakit din. No amom kagkararag. Ngamin, inton madamdam. Kanbusa naman. Nooyo nga talaga ni Donna. Ipapapas na tipong tot na, big man. Tinong patungtanan ni Joy. Wen garod, saan met ang makalaban ta nakaraked? Bayan nyo lang. Sige. Urahin tayo lang di sumarunong aramidan tayo. Kalpasan na. Itadnan titang dan tayo. Di kaya tigay tidakas! Tibaltog ko! Di kaya gunay! Talusan! At disuto'y granada kada kayo. Napalawlawan na kayon. Awan gaway yu tado kami. Sino ka? Ipurwak yung itisangwanan yu na kitipaltog yu. At bilang ang ititalo. No di kaya tungpal. Matay kayon. May isa! Dua! Sige. Ipurwak mo yung tipaltog ni. Sige! Pumanaw kayon dito'y. Tanusan! Matay kayon! Sige. Intayon. Diyak pa kayo, tematay. Intayon. Nagbaltog naman din! Awan laban tayo! Anay ko. Narukatan takan, Joy. Boy. Tagtagari. Kunakon katasi ka. Anay ko. Nagsakit timbag. Umaikan. Katamtimpong kadagiti imag. Diyak ko nakagunay ana imbag. Anya ita, Don. Ipagarop mo siguro ng balegi ka. Nagdakas ka. Nakalaksat ko ito, Joy. Ngam iti sumaruno. Patayan kan! Awan karbangam ang mga ramid kanyak iti kastoy, Donna. Iti kanito nga ulitan na ito'y. Ipasiguradok matkan ka. Asik ka, timatay. Sino nga tadagi dyan ang laki? Da granada da. Wen garod, nakaabungot na. Iso di tayo na ilasin. Nagaduda pa eh. At uda ka no? Tagitipaltog tayo, awanan. Sana balin. Tinasgan, kat nakaadayo tayon. Kasanon ni Donna. Nakaamon itibiyag na. Ang mga nupatayan ta. Makamumot dita na. Ngam saan tayo na maalatitang dan tayo? Tinapatag, nakapanaw tayo ni Jay. Narigat ti makigasang gasat a makirangat. Sakit. Awan paltog tayo. Adantol daw mo, Joy! Adantol daw mo! Sino dagijay anang ispalkin ni Joy? Pinanawandag dito eh. Sapay jak maikat tinaipungo ka dagiti imag. Ikarigatot nga ikatan. Ginanatayo pa'y. Nabanog ako. Sige, Joy,
Dandanikan na isagmak. Am-am mo may dagiti nangirakadkan ka. Tuso dagi jay. Tinangdanan ida ni Donna. Tapno pagaramidan da kiti dakas. Tapno kano makabalis kanyak. Gapo iti panang waswas mo iti ayan-ayat yo, boy. Kan gapo, taimpaidam ko kano ti bangkay mo. Inagaw ko kano ti ragsak na. Nagdakasan. Iti da ito'y nga inaramid na kanyak. Ad-adda manin adyak kayat aparakan ka, boy. Delikado ti biyag mo. Gaputa amangan no saan nga agsardang ni Donna. Aging nga maipatungpal na ti kayat na mapasamakan ka. Anya nga tanong sumardang kapailangan nga agtrabaho iti ospital. Ha? Agtrabaho kan tumanin iti ospital. Ngam saan pa'y nga ita? Anya? Saan da ka akanayon ang mabantayan? Isong agikat kapailangan kas nurse. Tagpagad ti biyag mo. Sige. No kastati ko nam, boy. Ne, pangaldawan. Ngamawan pa'y dadyoy kan Adeline. Ay, unay mo't dagijayan. Di da pa'y laagawid. Wano? Nagawid da iji balay da Adeline. Ay, sana bale. Nakaluto akmutan. Agidaliman ng kakpailaan dito'y dagusda. Kabayatan ti panangururay ko kadakwada. Sika ka di tay kadwa ni Donna. Juan, Shaq, Sonya, imbag ta nasarakan mi daytoy coffee shop yo. Malagip ko ang nasao iti ni Boy. Asinarungkaran na ni Donna iti coffee shop na. Kat, imay kami, gaputa mapukpukaw ni Joy. Kat, amangan ko nami, no impatungpal ni Donna ti pangtana indikin ni Joy. Adang amin napan iti ospital alalaki Juan, kat. Adeline, ngam napanispal ni Arson. Arson? Ni Arson? Juan, umay kumagkapi ditoy. Ngam imbagak adagos ama pa na ispalan ni Joy. Gapoy ti aramid ti amok amang mangkik. Anya ti inaramid ni Donna ka ni Joy? Inrakda ka now. Sa dino? Tsaka mo, basta kalapaw ko na tay agnagan iti Jonas. Ha? Sapay kumaa, takinabaulan ni Arson. Ngamin, agmay maysa. Hanggang sa bagay, nagayab siguro iti kadwana. No kasta. Awan ka di lugar ana sauda. Awan, tata. Sige. Agyaman kami iti impormasyon. Adan to aldaw mo, Joy! Adan to aldaw mo! Balsan ka iti gusto yung mapaspasama kanya kita. Yak ang buti dalang nagturong iti kalsada. Ay, nayawawan ako. Sapay jak intugot ti kotse. Tanakilugan akon ka na bigman. Kasano ka makagarawan na imbag. Kat napungo nagiti imag. Nairot pa Marigatan nak amang ikat. Ikarigatak na ikatan. Kasano ita ng kaldinggas? Tinasayat, itulod ka ni Jay Dagosyo. Naskan nga ginanakan. Amok akadwa ni Arson ni Boy. Juan, at dada dito nagtipunan. Naispalda nga ta ni Joy? Masigurado ka dayta. Ala, intapay mang restaurant. Ta sigurado ang mabisin kan. Saan ka na nga ni Diagsapa? Kanura itay aldaw.
Agpadatasan anangan angkel. Ala, intabi mang restaurant. Kalpasan na. Itulod ka ni Jay Dagosyo. Kat urayan ta sumangpat ni Joy. Itulod na kay Jay Dagosyo, Joy. Kat di mo kumasasawan kada tatang dinggas. Kan uray asino kadakwada. Nga daak dito'y nagtipunan. Ibagam ani Arson tinang ispalkan ka. Kan adda ka kadwana. Ngam saan asyak. Ngam apay. Ti kayat daan ti grasya. Kastamat tanda na ng dagimay kan tatang dinggas. Kat umadayo ak pay lang. Gaputa amangan no agpaggad ti biyag ko ditoy. Anya ti panggap mo? Tanagsabli ka ditoy. Kaya't ko la maamuan no asino tinagpanggap iti biyag ko. Ngam, kasano na maulit ti panakapaltog mo? Saan da kami abasta mailasin? Gaputa kanayon kami amang limlimo. Anya? Pangasim, Joy. Di mo sarsaritaan kada tatang nga daak ditoy. Diyak kaya't ngagdanag da kanyak. Sana bali? Kanayon kami nga agan anad. Kan adda igam mi. Sige. Ngam, agan-anad kayo akanayon. Sa dinong araw ti pagnanaadan nyo ita. Saanan anas kan amamam. Ala, intayon. Aguray tayo iti pagluganan tayo ako mamang ijay sentro. Talaga adakas ti ugali day di adona. Urayan tayo. Ta sigurado asumangpet to ni Joy. Sapay ko, ma. Sige, Adeline. Ingka na ginana. Awan pa'y turog mo. Agtrabaho ka manan inton rabi. Saan ako nagtrabaho no jak mapasangpan ni Joy? Sige, Adeline. Ingka agidanan. Alan, ingkan. Sige, auntie. Masigurado ligaya. Kaduan ni Arson ni Boy. Isuda tinang ispal kini Joy. Sapay ko mga rudta na ispalda ni Joy. Agtalagta kini Boy. Nalaing ni Boy. Katamo na ti aramidan na. Ay, anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Dagtok-tok-tok. Siya kun ti mangilugat. Amangan mo da Joy daytan. Ni nga ta Joy, tinagtuktok iti ridaw. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.